Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu obradit ćemo temu skidanje pjesama s YouTube-a. Realno gledano većina nas skida pjesme s YouTube-a za auto, za mobitel, nevezano za što, pa eto da snimimo i to, pošto nismo do sad. Znači, postoji mali milijun i programa za to i web stranica, nevezano što god ne postoji, čak aplikacija postoji za Android i to. Ali evo mi ćemo neku verziju za desktop računalo, nevezano samo za desktop, znači za biti sva računala. Evo u ovom klipu, znači odlučio sam se za dva, tako da kažem, sajta, web stranice kako hoćete. Znači riječ je YouTube MP3 i YouTube u MP3. E sad, koja je razlika između ove dvije stranice? Znači ova tu prva stranica YouTube MP3 vam skida klipove do 5 minuta, neke normalne pjesme, čak ako se ne varam do 20 minuta je ova stranica, znači ako hoćete neki mix muzike skinuti do 20 minuta na ovoj stranici ćete moći to napraviti, no ako želite nešto preko 20 onda trebate koristiti ovu stranicu drugu. I to je glavna razlika, a sve vam se svodi znači da nađete video na YouTube-u, kopirate njegov URL, znači to vam je ovo tu, znači idete desni klik kopiraj, od tog videa normalno ne on. I kada je kopirate, jednostavno dođete na ovu stranicu, idete desni klik zalijepi i convert video, pričekate dok to se procesuira i kad se ta konverzija završi, kliknite na download, izađe vam prozor da spremite to i to vam je to. E sad, što se tiče ovog sajta, znači ista je procedura, kopirate YouTube link, konvertirajte i odidete preuzimanje. I to vam je to ukratko ljudi što se tiče skidanja pjesama s YouTube-a, a mi se vidimo u sljedećim klipama.